السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الله تعالى سكون سنسري تعريف يس الله تعالى يمكائناتك مدبر منتظم سلامتي دنول مؤمنا حفاظت کرنول نگاهبانی کرنول جبار متكبر. درود سلام سن سيد المرسلين خاتم النبيين حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسلام چھُنہٕ صرف مسجد تعمیر کرنُکُے ہوت حکم دیوان بلکہ اسلام چھُ اتھ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ زور دیوان. قرآن مجید کٮ۪ن مختلف سورہ مبارکن اندر چھُ اللہ تعالیٰ بیان کرن لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کِس بیٚیِس سورس منٛز فرماوان الشیطان یعدکم الفقر. اور اللہ تعالیٰ چھُ مختلف آیات بیناتن اندر اسہِ تلقین کران کہ مسجد تعمیر کرنس اندر کٔرِو تُہۍ پنُن مال خرچ یُس مال تۄہہِ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ ٹوٹھ چھُ آسان. أسۍ یتھ جایہِ وٕنکٮ۪س مجتمع چھِ سپدیمٕتۍ یہ جاے چھِ شوپینس اندر ضلع شوپینس اندر سُگو چھِ یتھ جایہِ ناو اور یتھ جایہِ مقامس پٮ۪ٹھ چھِ سٲنۍ أکۍ برادری محترمن مسجد خٲطرٕ پنٕنۍ ذٲتی زٔمیٖن وقف کٔرمٕژ. قریٖبن آسہِ یہِ زٔمیٖن 7 یا 8 مرلن پٮ۪ٹھ مشتمل. یہِ زٔمیٖن چھُ وٕنکٮ۪س مسجد خٲطرٕ تیار کرنہٕ آمٕژ اور یِنہٕ وٲلِس انشاء اللہ مستقبلس اندر چھُ یِمن یتھ جایہِ مسجد تعمیٖر کرنُک اراد. اور یہِ سورُے سپدِ ممکن اکھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ بیٚیہِ سپدِ یہِ ممکن ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ اتھ اندر تعاوُن کرن. چوٗنکہِ یۄس ییٚتہِ افرٲدی قوت چھِ سانٮ۪ن مُسلمان بایَن ہٕنٛز، یۄس ییٚتہِ افرٲدی قوت چھِ موحدیٖنن ہٕنٛز، یۄس ییٚتہِ صحیح العقیدہ مُسلمانن ہٕنٛز افرٲدی قوت چھِ سۄ چھِ واریاہ کم. تمہِ لحاظ چھِ یِم تمام عوام الناسس گُزٲرِش کران، تمام مُسلمانن گُزٲرِش کران تِم کرن اتھ سلسلس اندر یِمن بھرپوٗر تعاوُن تاکہ اللہ تعالیٰ بنایہِ تِہُنٛد سُہ تعاوُن کرُن تِہنٛدِس حقس منٛز باعثِ خٲر، باعثِ رحمت تہٕ باعثِ مغفرت. تِکیٛازِ بشارت دِژ بشیٖر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمو فرموو یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد گرٕ چھُ دُنیاہس منٛز تعمیٖر کران اللہ تعالیٰ چھُ جنتس منٛز تسٕنٛدِ خٲطرٕ گرٕ تعمیٖر کران. پنٕنۍ گرٕ کٔرۍ اَسہِ وُنیُک تام واریاہ تعمیٖر، تِمن لوگ اَسہِ کرور بوٚد رۄپیہِ. وٕنکٮ۪س چھُ ضروٗرت کہِ أسۍ کرہون اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ گرٕ تعمیٖر تاکہِ اللہ تعالیٰ کرِ سانہِ خٲطرٕ دایمی گرٕ جنتس اندر تعمیٖر. قرآن مقدس کِس بیٚیِس أکِس سورس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجد چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ. گوٚو اللہ تعالیٰ ہن کٔر مساجدن نسبت پانس کُن. یِم چھِ رۄبہٕ سٕنٛدۍ گرٕ. یِم رۄبہٕ سٕنٛدۍ گرٕ تعمیٖر کرٕنۍ چھِ تُہنٛز تہٕ میٲنۍ کٲم. یہِ چھِ سٲنۍ ذمہ دٲری. یُس یہِ سایٹ پلان ییٚتٮ۪ن أسۍ وٕنکٮ۪س بذاتی موجوٗد چھِ یہِ سٲرٕے جاے وٕچھ اَسہِ، ییٚمیُک جٲیزٕ نیوٗ اَسہِ، یتھ چھُ کثیٖر رقم درکار. اور امہِ خٲطرٕ چھِ عوام الناسس گُزٲرِش یِمن تام یہِ سٲنۍ کمزور آواز واتہِ. چوٗنکہِ ذمہ دار چھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ سۭتۍ بِہِتھ، ییٚمہِ علاقٕکۍ تہِ ییٚمہِ حلقٕکۍ ذمہ دار تہِ چھِ محترم عبداللہ صٲب تہِ بِہِتھ. اَسہِ لڑِ أسۍ چھِ گُزٲرِش کران عوامس حلم دٲرِتھ کہِ تِم کرن یتھ مسجد شریٖفس اندر تعاوُن. تِہُنٛد تعاوُن کرُن بنہِ تِہنٛدِس حقس منٛز تہِ باعثِ خٲر اور سٲنِس حقس منٛز تہِ بنہِ باعثِ خٲر. جلد لگہِ یتھ مسجد شریٖفس انشاء اللہ کٲم، جلد گژھِ تعمیٖری کٲم شروٗع. اکاؤنٹ نمبر آسہِ دِتھ جامع اہل حدیث انس ابن مالک رضی اللہ عنہ. انس ابن مالک ییٚمِس خادمِ رسوٗل اوس لقب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، أمۍ سٕنٛدِس ناوس پٮ۪ٹھ چھِ یہِ جامع مسجد ییٚتٮ۪ن تعمیٖر سپدان. اتھ اندر کٔرِو تُہۍ تعاوُن. یہِ تعاوُن بنہِ انشاء اللہ تُہنٛدِ خٲطرٕ باعثِ خٲر تہٕ باعثِ رحمت تہٕ باعثِ مغفرت. اکاؤنٹ نمبر آسہِ دِتھ انشاء اللہ یتھ ویڈیوس اندر. اتھ اکاؤنٹ نمبرس پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ سٲری پنُن رقم، پنُن نظرانہٕ کٔرِو پیش. اللہ تعالیٰ ٲسِن تُہنٛد حامی تہٕ ناصِر، اللہ تعالیٰ ٲسِن سون حامی تہٕ ناصِر. قرآنِ کریم کہِ ییٚمہِ آیہِ مُبارکہٕ سۭتۍ کرو پننہِ ییٚمہِ کتھِ ہُنٛد اختتام. اللہ تعالیٰ فرماوان اِنما یعمُرُ مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدن ہُنٛد تعمیٖر چھُ تۄہہِ اندر تِمے لوٗکھ کران یِمن اکھ ایٖمان اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ آسہِ، بیٚیہِ چھُکھ ایٖمان آسان آخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ. یعنی اکھ چھُ تِمن رۄبس پٮ۪ٹھ ایٖمان آسان، بیٚیہِ چھُ تِمن یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ ایٖمان آسان کہِ پگہہ ییٚلہِ قیامت قٲیِم گژھِ اللہ تعالیٰ کرِ اسہِ کھڑا، اسہِ میلہِ بھرپوٗر بدلہٕ امیُک انشاء اللہ، بھرپوٗر معاوضہٕ میلہِ امیُک انشاء اللہ. أسۍ کرو اللہ تعالیٰ ہس گۄڈٕ تٔمِس پننِس بٲے سٕنٛدِس حقس منٛز دعا.
यम जमीन अमि खतर वकफ कर। जमीन इंसानस टठ, फितरी तौर यह टठ आसान। बागात इंसानस टठ, माल इंसानस टठ, फितरी तौर यम चीज टठ आसान। यह पनुन टोट, यम पनुन महबूब जमीन टुकड़ो कोर अमि अल्लाह ताला सिंदे खतर वकफ। अल्लाह ताला करिन अमिस जन्नतस अंदर अमि खोत कसीर गुनाह वुसअत थवन वाजिन जमीन करनस अल्लाह ताला जन्नतस मज आता। और अत वादे ते और तिमन ते कर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बरकत यम यथ अंदर ताउन करन। और रब करन पनन हिफाजत तह ते, रब करन अस्ते पनन हिफाजत। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।